karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukomo abaturage batunguwe n'umusore uri mu kigero cy'imyaka 22 wishe mugenzi we amutemye amutera icyuma ahita amwivugana. Birangira rero uyu musore yirukase aracika magingo anga ariko yaje gufatwa. Uyu musore ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru yuko uyu musore ukekwaho icyaha cyo kwica mugenzi we ndetse yafashwe yashyikirijwe ubutabera ubwo ari gukurikiranwaho ibyashinzwe byo kuba yishe umusore mugenzi we amuteye icyuma. Ni inkuru yababaje abaturage benshi, ni inkuru yatunguranye, ni urupfu rutunguranye rwabaye akanya nk'ako guhumbya. Uyu musore bashyamiranaga bapfa amafaranga angana n'ibihumbi 2 by'amafaranga y'u Rwanda, byari 5 bakoreye bikorera imizigo. Birangira rero bashyamiranye bapfa inote ya 2, bivuze ngo bapfaga iki gihumbi, umwe ashaka kukikubana undi ashaka kukikubana. Birangira uyu musore w'imyaka 22 amwivuganye ahita amutera icyuma, birangira uyu musore yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze yuko uyu musore we yarangije gutabwa muri yombi. Icyaha akurikiranweho n'icyaha cyo kwica ku bushake gihanishwa igifungo cy'imyaka ya burundu ndetse itagabanyirizwa ibihano bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica umusore mugenzi we kandi yabigambiriye. Abaturage bamusabiye igifungo cyo gupfa, nuko mu Rwanda nta gifungo cyo gupfa gihaba, ubundi bakabaye bamufunga igifungo cyo kumwica, agumufunga igifungo cya burundu ntabwo biba bihagije, akaba ari kurya ibiryo bya leta iminsi ikomeza kwisunika. Abaturage bavuze ko iyo habaho igihano cy'urupfu yashoboragwa n'ubundi nawe guhita yicwa bikava mu nzira. Ni inkuru rero yatunguranye, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Uru rugomo nabo n'ubwicanyi bwabereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukomo, niho rero aya mahano n'amabi byabereye. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko bashyirirwaho umutekano cyangwa abakozi bakora irondo ry'umwuga, kubera ko hano bavuga yuko hakunze gukorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko, ibindi bikorwa bitandukanye byo guhohotera abana no gusambanya abana batushuje imyaka y'ubukure. Ubuyobozi bwavuze yuko kino kibazo bagiye kugikemura bakakigaho, bakazana abakozi bakora irondo ry'umwuga, dore ko ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryasire hamagara gitifu wa kano kagari. Gitifu w'akagari avuga ko hariho abanyerondo bakora akazi kabo nk'umwuga, ariko abaturage bavuga yuko bano banyerondo badakora akazi nk'uko bikwiye, ahubwo birirwa baryamye ku kagari, amasaha yagera agataha. Umuvugizi wa polisi yabwiye abaturage umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Hassan Kamanzi yabwiye abaturage yuko irondo ry'umwuga mu minsi 3 hano riraba rihageze rikora akazi k'umwuga, ndetse nimba ari n'abari bariho bari bananiwe, ahubwo bivuze ngo bagiye gusimburwa, hazanwe abandi bazi gukora akazi ndetse batiryamira. Bityo abaturage bakavuga yuko amafaranga bishyure ibiceri 200 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bakusanye bahembe bana bakora akazi k'umwuga, ayo mafaranga batazongera kuyatanga bino bitaza gukemuka ngo hashyirweho irondo ry'umwuga, kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikunze gukorerwa hano bihashywe, cyangwa aba bantu bakora ubugizi bwa nabi babashe gufatwa nabo batabwe muri yombi. Ni inkuru rero tugezeho none ahangaha turavuga ati reka iyi nkuru tuyikore, tuyinonosore, tuyibahereze nk'abanyarwanda muyumve. Iyi nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Umuseke, inonosorwa n'umuyobozi wayo w'icyo gitangazamakuru ashyiraho umukono, yemeza ko iyi nkuru igomba gukorwa igasohoka magingo anga. Rero iyi video igiye kugera hanze ngaho, nguko rero yari Kidasamura mu ntara y'Amajyepfo. Ni mu bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze umugisha, Imana iguhezagire. Wewe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho niyo tubikesha, ibyo twenda kugeraho niyo tubikesha. Nyaboneka nuzajya uri kumva video mwino minota ya nyuma, nyaboneka video uzajya uyumva uyirangize, ko kwaba hari byinshi mba nakugeneye byo kugushimira no kukuragiza Uwiteka no kukuragiza Imana, kuko Imana bwa mbere na mbere niyo mbanza kukwereka, kugira ngo Imana igushoboze mu byo ukora, kugira ngo
Imana ikurinde mu byo ukora, kugira ngo Imana ikube hafi mu byo ukora. Niyo mpamvu mbanza kukuragiza Imana, nkanakuragiza Uwiteka kugira ngo nkomeze mbahereza amakuru namwe muyumvira ku gihe. Imana rero niyo byose iba yabikoze. Imana niba yamaye imbaraga zo kuba nasesengura iyi nkuru, rero niyo mpamvu nanjye mvuga ngo Imana ibarinde, Imana ibamere umugisha, kandi ikindi Imana igumane namwe, kandi ikindi turabakunda cyane. Mu mwakoze subscribe, nimba nawe utarakora subscribe, ukora subscribe. Imana nawe izagufasha mu byo uzajya ukora byose ushyigikiye mugenzi wawe, na Imana iragufasha nawe ikagira urwego igukuraho, ikagira n'urundi rwego igushyiraho. Bityo rero nk'abana b'Imana twese tuba tugomba gushyira hamwe, twese turi abana b'Imana. Reka mvuge ngo mwakoze kunkurikirana, amakuru nakagaruka, ndabakunda cyane.